Karding Kalisaan 2023. Let's vote Kap Karding! Paratang neingke katamong kapitan, Kapitan Karding Kalisaan. Ing pamanungkulan o yan subok na yan, malugod, maserbisyo, maprinsipyo. Dapat yaking pa magserbisyo, manibatan ketang kayang puso, kanya marapat iboto. Kap Karding Kalisaan, kenita mo magpamisan. Kapitan Karding Kalisaan, tunay ang kailangan, ing suportan, ing ngalalan, iboto Kap Karding. Let's vote Kap Karding! Banwaning 2007 at 2010, making first kagawad taya pinini. Uling malugod ya, karetang kabaryo na masipag, maserbisyo ya pinini. Anyahe taya po kakalingwan, ing daratang halalan, e katayang suportan. Kap Karding Kalisaan, kenita mo magpamisan. Kapitan Karding Kalisaan, tunay ang kailangan, ing suportan, ing ngalalan, iboto Kap Karding. Let's vote Kap Karding! Panahon na po oy ninang panayan nyo, Kapitan Karding magserbisyo pasibayo. Dakala programa at progreso, kareng anak, apo kareng senior citizen. Anyahe taya po ini kakalingwan, ing tunay tamong kailangan. Kapitan Karding Kalisaan, Kap Karding Kalisaan, kenita mo magpamisan. Kapitan Karding Kalisaan, tunay tang kailangan, ing suportan, ing ngalalan, iboto Kap Karding. Let's vote Kap Karding! Yakatami pong suportan, Kapitan Ricardo Karding Kalisaan.